እንዴት ተሰበሰብን ታውቃላችሁ? ስለ ምርጫ ጉዳይ ነው። ሰማችሁ? ስለ ምርጫ ጉዳይ ነው። ዛሬ ሀገራችን ተቦርብሯል። እቺ አሁን በመስኮት የምትጮህ እቺ ኦሮሚያ ድምጽ የምትባል ሀገራችን ቦረቦረች። እናንተ ተኝታላችሁ፣ እንቅልፍ ውስጥ ናችሁ። መቼ ነው የምትነሱት? ሀገራችን ቦረቦረች። እነሆ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ሁላ ገብቶ ሀገራችን ቦረቦረች። ተማሪ ሁላ መንገድ ላይ እየጮኸ ለምን ነው የኛ ህጋችን ለምን ተግባር ላይ ያስተካክል? አሁን አንድ ሰው ሁላችሁ አንተም ሐኪሞች፣ አንተም አስተማሪዎች፣ አንተም ገበሬዎች ሁሉም ስራ አላችሁ። ትናንሽ ወረቀቶች ትወስዳላችሁ። ሐኪሙ ግዴታ ለአባይም ትኬት መቁረጥ አለበት። ለምርጫም ተሳታፊ መሆን አለበት። ግዴታ ነው። በግዴታ እነዚህ አሸባሪዎች ሀገራችን አጨማለቁ። አንድነታችን እያጨማለቁ ነው። ይሄ አገር መበጣጠስ ለእናንተ ጥቅም ምንም የለም። አሁን አንተ ምን እንደምታረግ ታውቃለህ? እየሰማህ ትሄዳለህና ወረቀት ትንሽ ወረቀት አለች። ያቺ ወረቀት ይዘህ ከዛ ተጠቀምና እነዚህ ኦሮሚያ ትናንሽ ሚኒስቴሮቹ ጋር ትሄዳለህ። እዛች ላይ የተጻፈች መልእክት ግዴታህን መወጣት አለበት። ግዴታ ሰማ ቶሎ ወደ ስራ ትሄዳለህ። ከነገ ጀምርና ትሄዳለህ። ጥያቄ አላችሁ? ያለኝ ጠይቅሽ። እኛ ውሃ የለኝም። እኛ ጋር ውሃ ምንም የለም። ቧንቧ ምናምን እናንተ የምትሉት ሁላችሁም በቋንቋ መናገርም ትችላለህ። ይሄ እርሶ ስለሚያውቁት መቃንኬ ኦቦ ተስፋዬ ነው። ኦቦ ተስፋዬ ማቁም አፋን ኦሮሞትን ሀሰይቲ hayyonuti ofiitu bishaan dhuguu hin qabnu. Bishaan eenyu geessina ilma kiyya kuno annama guddaadha. Ijoollee xixiqqootu kuno sa'aa meeqa deemee bishaan nuyi fidee dhufa. Nuyi ofiifuu gargaarsa barbaanna. Gargaarsa eenyu kenne ilma kiyya mee kana naa himi. ይበቃል። ሌላዎች ማነው? ስሙ ማነው? ስሙ ተስፋዬ ጉዳታ። ቀበሌው የት ነው? ቀበሌ ከየት ነው? ዱዋ ሸን 05 እሺ ሌሎች ሰማ ነው Gama amantaa Islaamaatti mirgi keenya maaliin kabajamee waa'ee amantii keenyaa nuti harkaa qaba. Mootummaan seenuu hin qabu. Zimmadha. Mootummaan waan amantii keessa waan isaan qaban. Zimmadha. Atimma doomni kan keetu qoramuu qaba. Warri hidhaa keessa jirus hidhaa keessaa. Warri hidhaa keessa jiru. Nu bahuu qabu warri isaa keessaati. Warri hidhaa. Ati wargeen jedhin siiyee. Duuba. Akkuma. warra dubbachuu afaan qabdan akkam jenna. Amantaa hin eegamu qabu. Mirgi keenya kabajamee. ፕሮግራሙም ለዚህ አይደለም። አሁን ስለ ምርጫ
ስለ ምርጫ ነው አለ እንጂ ስለ ሃይማኖት ስለ ሃይማኖት ወሬ አከሚታ ነበር ያገ ስሙ ማን ነው? ሃይማኖት ሼክ መሐመድ አሚን ሼክ መሐመድ አሚን ሁላችሁ ጋላች ናቸው እንዴ? ድርጉር ነው እኛ ጋር ሲያያቱ ልጅ አሻባሪ ነው። ሁለተኛ አንተም እንደገና ጀርባችሁ እዛ መበስበስ ነው የምትፈልገው? አሻባሪ ምቲ በፊቴ ቀምነ የሚቀምነራ ቢሻቅ ጉኑ ቀምኑ ዝም ጀቱ አከሚን ዘንጀት ሰዓት አልቋል። ደቂቃ አልቋል። ስርስራ አንተ ለምን ነው ቆምክ ተከትረህ? አንተ ስርስራ በህግ ሲ አከም ታለል መኪ የጆለ ሂዳጅ ቢሻቅ ጉኑ በህግ ወላሂ አችላፍ ደም ሰው ፀሐይ ላይ መቆም አለበት። ዱጉም ባና ነው እጅጉን ዱጉም ባና አርመረት ለማሳ ነች ሁለቱም አንድ ላይ አንድ ላይ ፀሐይ ላይ አዎ ፀሐይ ላይ እኔ ሲዳሜ ቡምባኔ ነው ፈለን ፀሐይ ላይ አዎ ትቀምሳላችሁ እሺ ዝም በል Ganoo kana irratti gaa biyya keessa bobbaane biyyiinis misoomee guddate maqaan kan kee dura ani maqaan isaan jedhama. maqaan maal jettaa Yaada addaan qaba Oromiyaan guddatteetti irra warra yaada ashabaarii jedhamu kanatu uummata waan afi kakaasee uummata kakaasaa jira malee anas hin jenne malee nuti yaada gaariidha qabna beekta biyyiinis misoomee biyyi nu guddatte kan dogoggoroo hojjete dirumaanuu haala mootummaa irratti adabamuun isaa beekamaa ta'e kan deeggartee inni deeggaraa'u isa akka keetiiti abbaan biyya balleessa ashabaariiti si hibbaan biyya balleessa ተጨማሪ ጥያቄ አለ? maqaan kan kee እሱ ይጨርስ ቦና ጀና ቆይ ቦና እሱ ይጨርስ ጥያቄው እኮ እሱ maqasaa ጥሩ ሀሳብ ነው ያመጣው ati yaadi kan kee yaada bareedaadha jedha egaa akka jirutti lama tokko shaniin walitti hidhamne mootummaan durmaanuu nu bobbaasee qabalee keessa deemnee uummata kakaasaa jirra. Uummanni immoo haala gaariidhaan sosso'aatii mootummaa filataa jira. Nuti irratti bobbaanee kan kookisummaa kan oofus gara mana murtiitti kan mootummaa jiraa dhaabbatus mootummaa keenya biyya keenya keessa Itoophiyaan tokkummaadhaan bullee egaa mootummaan akka gaarii boombaas nu dhaabee bishaanis masnoonaanis lafa misoomse ni jaalannaamu. akkana barbaanna nuti jechuudha. Haa mee namni yaada kana deeggartan hin jirtan. እናመሰግንሃለን። Maqaan kee waan boona haa boona maal akkana raawudha. akkuma magariisa jedhe kanatti mootummaan keenya kun karaa konkolaataa illee nu heddummeessee dur wal keenya kophee yoo irraa cite harka qabatee mudduu keessa deemaa ture. Amma isbaaltii irra deema magaalaa keessatti baadiyyaa hundaa keessa daandii konkolaataan nu heddummeesseeti. karaa dhimma isaanii baafatan hajoollee keenya fuudhuuf baafatan karaa Zimi jettanis hajoollee keenya fuudhuuf kan baafatanis karaadhaan nu qabu dhumnu sin dhumna duruun fixaytani waan dhumnu gadhablaytan Kanaaf Allahu akbar hajoollee keenya qabuudhaa himalee karaan hidhatanii godhan ይሄ ማዕከላዊ ነው መድኃኒቱ። አንተ ናና ቦታ ላይ ተመለስ። አዎ ማዕከላዊ ነው መድኃኒቱ። እናውቃለን። firri ifa abidda hajoollee keenya shiistan ሌላ ጥያቄ Gaaffii biraa kana bira dabalata yaada ijaaraa nan qabaate kanarratti namni mormii qabdan dimokiraasiidha namni si gaafatu waan fedha gaafachuu barbaadatan. Maqaan kee demokraasiin Gammadaan jedhama. Haa gammachuu maal taate? Ani waan hin jedhu ijoolleen barumsa baratu hunda kan yuunivarsiitii fi kolleejjii ijoolleen keenya dalagaa baratanii hojii nu argatan jennee eegaa jirruuti isaan hidhaatti geeffamanii mana hidhaatti isaa jiran. Zimale ajaa'ibaa zimale gaaffii. Oromoo isuma qofaadha. Namni Oromoo dubbatu isuma qofaadha. Oromoo miimooti. Mana hidhaatti isan sun maal fedhamaniif isan maal murtiitti hin kennamne isaa. Zimale isa mootummaa beekaa hin beeku. Haa halkan dukkana keessa ulaalu godhannoo cabsanii qabanii deemanii. duba hojjaa deemanii fixaytan Achinaa baasi. Haay amaan ta'uu ta'u akkis. አዎ Haa gaaffii. ማዕከላዊ ለማን ነው የተሰራች? Gaaffii biraa.
Gaaffii biraa. ሌላ ጥያቄ አለ? Waan kan gaafachuu mirga qabdan Isa siin gaafannoo mootummaan kun mootummaa biyya keenya guddisuudhaaf haqqii saba huu dhoksitanii isaa ka biraa gaafattan. haya ሌላ ጥያቄ አላችሁ? ውሳኔ kennan gaaffii biraa. Isin immoo misoomaa fi dhumne misoomaa fi dhumne masheessumaa mootummaa jedhan kana barbaadusa እነዛ masheessuuf dhuftan. በዝርዝር አስቀምጠናል። ስማቸው በዝርዝር አስቀምጠናል። እንግዲህ Bakka gaaffii wanni isiniin jedhaa jiru Oromiyaa miidiyaa kan jedhamu tokko bahee uummata gowwoomsaa jira. San irratti akka uummanni hirmaatee soddoo afaan qabanii biyya nu bubuqqisee biyyarraa nu ari'aaf deemuu jira. Akka isa jala nu hordoftanii federaalli ulaa dura dhaabbatee uummata irraa lolu godhaare. Hiriiraa deemuu dadhabneerra. mootummaan kan irra dalagu jira. Namni waan san irra godhee argame murtiin isaa du'a. አው ስለ ሚዲያው ነው። ስለሱ ቀላል ነው። እኛ ለኛ ሻኒያ ትኖር ቀላል ነው። አሜሪካም ከኛ ጓደኝነት ቢያቋርጡ ሻኒያ አለች። እሷ በአንድ ቀን ነው የምታጠፋ። ያነሱም ቢከፍቱም ያጠፋሉና ቀላል ነው እንጂ እናንተ ደግሞ ለአባይና ኃይለኛ ዋና ስራችን አሁን መስራት ያለብን ስለ ምርጫ ኢህአዴግ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣችሁ ኢህአዴግ ነው። አሁን ይሄ የሚመጣ ምርጫ ላይ ሁላችሁ ወንድማችሁ እህታችሁ ሁሉ ለምርጫ ካርድ መሳተፍ እንዲታደርጉ የሚያስፈልግ ወጪ ምናምንም መታችሁ ቢሮ ክፍት ስለሆነ መታችሁ ለወጪ የሚያስፈልግ ነገር ማውሰድ ትችላላችሁ። ለምን አንዳንድ ሰዎች አሉ ስለ ኢኮኖሚ ጉድለት የተነሳ ምክንያት እኛ መንግስት ስለምንወዳለን ነበር ግን ድሮ የነበረች እርዳታ እያቋረጠብኝ ነው እያሉት ነው። ለዛም አንዳንድ ሰዎች አሉ ትንሽ ኪሳቸው ከሞላ የሚፈልጉ ቦታ የሚያድሩት አሉ። Ani gaafii qaba. Maal jechuudha? Maal fayyada? Meediyaa Ati seera jala jirtaa bara. Oromiyaa Meediyaan Oromiyaa seera jala jirti gaaffii jettee. meediyaan Oromiyaa jedhan kun meediyaa qottuu jedhanii maaliif jedhan ilma kiyya? Inni alaa dhufe kun meediyaa dhugaatii. Inni biyyaa kun meediyaa qottuu jedhanii. Isa gaaffiin Duro kan dha'uu qabdu wayyaanota mataarraa koffiyyaa gurguddoo qabu. Ati kartoona kana kaafadhu. Suuta isaan immoo ummatoota isaanii suuta gamanaan ta'anii jiru. Ummatoota gamanaan jiru.